Pozdrav svima ljudi, ja sam kao što vidite danas igramo, znači GTA San Andreas multiplayer na serveru San Marino, tačnije danas ga ne igram pošto vidite ja sam u areji, znači danas ću vam ispričati priču ili story kako sam ja došao do areje. Ovako, znači ja sam inače član mafije, meksičke mafije, lider je Gabriel Mikri i danas smo mi imali pljačku, tačnije pljačku smo imali i još smo otmio banku. Sad sam se ja popao gore na krovi, mene je bila skripta zalegala, pala, šta li je već, ne znam, uglavnom mi je pola se ljudi vidilo, pola je bilo AFK, pola kad neko uđe u banku, vi kažu, svi pišu u chat, ja ubio toliko, ja nisam nikog ni vidio da ušao unutra, znači, ne kontam zašto, ali nešto je bilo uglavnom problem. Došao je mene muva Marconi Stanović, admin Trica, ja mislim da admin Trica, muva on mene, rang ostane ovdje u kanalu, jer dobro. Dole ulazi Boca Bajrović. Kaže, Rango, nemoj da si išao iz game, jer dobro što? Jarko, zalagala me skripta, kaže, on nije zalagala, šta lažeš, ti uvijek sad hoćeš da izađeš da izbivšeš štitove. Jarko, zalaga me na skripta, ti meni vjeruješ, ne vjeruješ. I onda je gore nešto u chati izbacila Rango, znači moj nik izbacila nešto u chati i meni se činilo da je pisalo da sam kikovan, ja sam jednostavno išao sa servera. I onda je meni Boca Bajrović rekao što se diskonektu da izbrišeš čitave, jel da? Ja sam rekao, na mom kompu imaš čiteva, ali ja čiteve koristio nisam. I onda smo se rekli uđi na server, ja sam ušao na server, dobio sam jail. Znači, to nije bilo od admina pošteno zato što ne vjeruju nekim igračima, a on možda znaju mene od prije, ja jesam prije čitao i sve. Ali ja sad imam te iste čitave na kompjuter koje sam koristio i prije, ali ja ne čitam više. I, znači, to što ću ja reći, ja ne čitam više, znači čitao sam to sve u redu, ali da jailate igrača koji uopšte nije koristio cheat, kojem je zalagala skripta koji se spavnuo u 3 pizde materne nakon što je crkvu ili šta već bilo. Da, poginuo sam i onda sam se spavnuo u 3 lijepe pizde materne, ubio me Rocker Stevo, ne znam kako, i onda sam se spavnuo u 3 lijepe pizde materne i razlog je bio da je to health hack, a mene je na kraju Rocker Stevo ubio i ja sam se spavnuo na farmi, možda ako znate, tamo na mapi ću vam baciti sliku, bilješ tamo na mapi gdje. I spavnuo sam se u CJ skinu, znači imam sliku od toga kako sam se spavnuo u tome skinu i gdje sam se spavnuo. Znači bacit tu sliku, vidjet ćete tu sliku. Mene admin ne vjeruju, to mene, znači ja ću dobijeti ovo što sam dobio, to je 24 sata plus 1 varn. Znači nije me se žao rad 24 sata, ali žao mi je rad tog varna, znači koji sam dobio bez razloga. I ne znam zašto, ali znači ne znam. Svaka čast tim adminima, ali moje iskreno mišljenje o tome je da više trebaju da rade i više da razmisle nego što jailaju neke ljude koji nisu ništa uradili. I to bilo to što ja mogu reći o admin San Marino, admin timu na serveru San Marino, znači nisu admini koji kontrolišu za upravi, već samo jednom primijeti, znači jednom primijeti lika za cheat i odmah ga roknu na 24 sata. To je njihova stvar, znači zbog toga će im igrači napuštati server i sve. To je bilo to za ovaj video, vidimo se vrlo skoro, čao.